Dvovekovno prisustvo porodice Ljotić u Smederevu najbolje je ispričati na groblju najstarijem u Smederevu i pored njihove porodične grobnice. Ljotići su u Smederevo došli pred sam prvi srpski ustanak u kome su aktivno učestvovali i čak je poznato da je vožd Karađorđe na njihovom imanju isekao perčine kao znak pokornosti Turcima, srpskim glavešinama, vojvodama, čime je na jedan metafizički način poručio da se sa ropstvom prekida i da se sa slobodom više ne smije ni na kakav način drugačije ophoditi, no kao sa uzvišenim idealom. Deda predsjednika Jugoslovenskog narodnog pokreta Zbor, Dimitrija Ljotića, također se zvao Dimitrije. Po njemu je verovatno i dobio ime. I on je najstariji član porodice koji je sahranjen u ovoj porodičnoj grobnici. Ostaće vezana informacija za njega da je jedan od glavnih pokrovitelja izgradnje crkve Svetog Georgija od 1849. do 1855. godine u Smederevu, kada je o njegovom trošku glavni arhitekta iz Makedonije bio njegov gost u kući. Znači, hranio ga je i gostio dok god hram Svetog Georgija nije bio završen. Od tada počinje jedna posebna veza između samog hrama i crkve Smederevske crkvene opštine i porodice Ljotić. Otac Dimitrijev, Vladimir Ljotić, je prvi u porodici koji je iskusio da je za neke ideale potrebno prineti žrtvu. Nije bila ljudske prirode, već je određen broj godina proveo u emigraciji. Kasnije je bio i naš konzul u Solunu i predsjednik Smederevske opštine i obavljao je nekoliko svojih drugih funkcija. Ovo govorim kao uvod u priči o posljednjem danu ovozemaljskog života Dimitrija Ljotića, koji samo igrom istorijskih okolnosti i svojom ličnom žrtvom zbog toga nije sahranjen u grobnici u kojoj bi inače trebao da bude sahranjen, da je situacija bila drugačija. Da je u početku rata, nakon katastrofalne eksplozije 5. juna 1941. godine u Smederevskoj tvrđavi, on od saveta komesara bio postavljen za izvanrednog komesara za obnovu Smedereva, što bi se današnjim rečima reklo nekog opunomoćenog ministra, vanrednog ministra za određenu, na primjer, kao kad bi neko sada bio u onim čuvenim poplavama u Obrenovcu, bio vanredni ministar za prekid tih poplava, znači u nekom vanrednom stanju, koje je još nama došlo pod okupacijom, što je dodatno otežavalo celu tu situaciju. On je naravno bio i duhovni predvodnik srpskog ovoga dobrovoljačkog korpusa, ali sve do 1944. on nije bio član, pripadnik, vojni pripadnik. To će on postati od trenutka povlačenja srpskih dobrovoljaca iz Smedereva u oktobru, i Srbije, u oktobru 1944. godine, kada pri dolasku u Sloveniju on prima se funkcije šefa centra za obrazovanje, koji nije bio samo centar za obrazovanje civila, već i nižih vojnih činova koji su u srpskim dobrovoljcima zbog borbi i gubitaka uvek bili preko potrebni. Međutim, on kao rezervni potpukovnik Vojske Kraljevine Jugoslavije
znači sa činom koji je zvanično stekao od zvaničnih državnih kraljevskih jugoslovenskih organa, nije bio upućen u vojnu jedinicu i imao svakodnevne borbene dužnosti. On je držao predavanja, pri tom odseku je bio i takozvani đački bataljon gde su bili upućeni svi mladići koji nisu bili za borbu, a bili su srpskim dobrovoljcima i bilo bi gde gde je drugačije prema njima postupano, oni su bukvalno bili školarci, ali u tom poluizbegličkom načinu života pod borbom u poslednjoj godini rata u Sloveniji. Taj neborbeni duh njegove formacije dao mu je mogućnost da se bavi, hajde ne zovemo i tom ratnom diplomatijom u poslednjim godinama rata, kada nije samo puška odlučivala šta će se sutra desiti, već određene kombinacije političko-vojnih faktora na tom delu. Tako da je Ljotić u svakom slučaju, osim tog svog vojnog angažmana u Centru za obuku, tom đačkom bataljonu, imao niz drugih funkcija. Ali zašto je sada bitno govoriti o tome? Pa, taj centar se nalazio u mestu Ilirska Bistrica, u Sloveniji, južnom delu Slovenije, prilično blizu današnje granice sa Hrvatskom. To je bitno za samu temu o kojoj sada treba pričati. Krajem aprila 1945. godine, tačnije 19. aprila, dolazi naš patrijarh sa episkopom Žičkim i Ohridskim Nikolajem do Trsta. Plan im je da dođu u Goricu. Tamo je štab vojvode Momčila Đujića. Zašto tamo? Pokušavaju da nađu bilo kakav način da odgovore tadašnjim vojno-političkim izazovima koji su sve nesrećniji po Srbiju. A to je komunistička okupacija koja će izgleda doći i zvanični pečat po okončanju rata. Dimitrije Ljotić je u Ilirskoj Bistrici obavešten o njihovom dolasku i nameri da se vrlo brzo prebace u Novu Goricu, u jedan kraj Nove Gorice, gde je bio štab Dinarske četničke divizije. U ranim jutarnjim satima, 23. aprila 1945. godine, Dimitrije Ljotić je obavio niz telefonskih razgovora i u njima dogovorio svoj dolazak i viđenje sa patrijarhom Gavrilom i episkopom Nikolajem. Kako to znamo? Jedan od njegovih saputnika i sapatnika na putu bio je čovjek koji isto nije Smederevac, ali je ratnim događajima i obavezama vezan bio za Smederevo i starijim, sada već generacijama koji nisu više sa nama, veoma poznat Svetolik Lazarević Lunja. To je jedan od ljudi koji je preživeo saobraćajnu nesreću, o kojoj će kasnije biti reč, i koji je dao u svojim memoarima, koji su u vlasništvu moje malenkosti, podroban izveštaj o tome šta se toga dana desilo. I ne može, osim ako smatramo da je čovjek lagao, za što nema razloga, jer ovo nisu stvari koje bilo šta menjaju, nego samo pojašnjavaju, ne možemo da imamo više valjda poverenja u bilo šta osim čovjeka koji je bio neposredan svedok, što bi u mojoj nauci značilo izvor prvoga reda. Treba reći da je, osim Dimitrija Ljotića i Svetolika Lazarevića Lunje, u automobilu su bila još dvojica putnika. Vozač Ratko Živadinović i Jovan Saračević, sudija predratni. Možemo prvo o njemu nešto reći i treba reći o svakom ponaosob. Jovan Saračević je bio pravnik
i bio je sudija u Čačku i Gnjilanu, kasnije u Beogradu. Imao je dobru pravnu karijeru, međutim, on je vanredno sa svojim sudijskim dužnostima završio neposredno pred početak Drugog svjetskog rata i bogoslovio u Beogradu. Kasnije će mu to biti izuzetno bitno. On će preživeti i rat i ovu saobraćajnu nesreću, izaći će iz nje nepovređen. U emigraciji će se dočepati Južne Amerike, pa će tamo negdje u dalekom Brazilu i Paragvaju pristupiti Ruskoj zagraničnoj crkvi, u kojoj će napredovati, kasnije se preseliti u Kanadu i postati episkop edmontonski, egzarh bukvalno cele Kanade, pod monaškim imenom Sava. On je jedan od preživelih. Pomenuo sam malo pre vozača Ratka Živadinovića, koji je radio u jednom balkanskom antikomunističkom birovu, bio je uvek čovek, pre svega novinar naravno, visoke inteligencije, ali sa jednim fizičkim nedostatkom, koji će možda mnoge začuditi zato što je bio vozač, a to je dvocifrena dioptrija. To je jedan od razloga i treba ga pomenuti jer jeste jedan od uzroka nesreće koju ćemo kasnije i ispričati. Svetolik Lazarević Lunja, čovjek koji je u vreme rata bio manje poznat nego pre rata. On je, da je možda 10 godina stariji, bio je fudbaler Jugoslavije. Sigurno bi bio u filmu o Montevideo, toliko je bio popularan kao centar for fudbalskog kluba Jugoslavija. On je direktno zaslužan što je Dimitrije Ljotić uspeo u vreme progona Zbora da pobegne organima koji su žandarmeriji koja ga je nadgledala, pričajući dogodovštine sa nekog derbija žandarima, tako je odvukao pažnju i omogućio bekstvo Dimitrija Ljotića iz voza, što ga je koštalo slobode i internacije u logoru u Brusu. U vreme okupacije ovde je bio šef nadzornog odbora Komesarijata za obnovu Smedereva, a u Srpskim dobrovoljcima je bio komandir posebne čete grada Smedereva, jedno vreme u prvom dobrovoljačkom odredu i u komandi 4. puka 1944. godine. Kasnije je obavljao i određene dužnosti prekomande u 2. puku, kada su 2. puk predali srpske dobrovoljce u Sloveniji. I ono što je najinteresantnije, a sigurno neće biti neinteresantno i jako malo odlazi od teme, njegov životni put se nastavlja u emigraciji u dalekom Novom Zelandu, gde je jedan od glavnih donatora izgradnje Srpske pravoslavne crkve. Međutim, ni to nije najinteresantnije. Krajem 80-ih neko je njega optužio da je ratni zločinac. Toga je koštalo smrti supruge. Međutim, u pozamašnim godinama, treba reći da je on 911. godište. U pozamašnim godinama, znači ranih 90-ih, on dolazi u tadašnju Jugoslaviju. I od tadašnjih vlasti, bez ustručavanja, traži. Možete misliti, Lunja, jedan od oficira u Srpskom dobrovoljačkom korpusu u Smederevu, poznat svima, ulazi u Subnor u Smederevu i traži dozvolu, potvrdu, hoću reći, da on nije ratni zločinac. I Subnor mu izdaje sljedeću potvrdu. Da, Lunja je naš ratni neprijatelj, ali nije zločinac, nikog nije ubio. Sa raznim dokumentima on se vraćao na Novi Zeland, pokreće sudski postupak i dokazuje svoju nevinost pred novozelandskim vlastima. Eto, s takvim čovekom imamo posla kada se pozivamo na njegovu memoarsku građu koja nije publikovana. Da se vratimo na 23. april. U ranim jutarnjim satima, rekoh, dogovoreno je da dođe do sastanka Ljotića sa našim crkvenim ocima. Međutim, problem odmah nastaje
zbog nedostatka prevoznog sredstva. Živodinović je imao automobil, on je prešao i karavanke s njim. Međutim, ajde da budem nekonvencionalan, to je bila šklopocija. I on je odmah ljudima rekao, ljudi, ja vam automobil stavljam na raspolaganje. Nije za dugu vožnju. Ako nemate ništa drugo, to je to. Primili k znanju, tražili dalje, izgubili celo prepodne i nisu našli nikakav drugi automobil. Onda je došlo do toga da oni nisu imali gorivo za taj automobil. Pa dok su našli gorivo, u međuvremenu Živodinoviću su rekli da će ipak ići njegovim automobilom. On ga je spremio na taj način što je našao negde zadnje sedište. Možete misliti o kakvom se automobilu radi. Iz nekog drugog koji ne radi, on je iščupao sa nekim ljudima i namestio, ubacio da bi tu neko mogao da sedne. Da bi 4 ljudi mogla krenuti na put. Lunja kaže da su oni na put krenuli negde oko 16 sati. Međutim, od Ilirske Bistrice prema prvom gradu u koji su krenuli, odmah im se desio peh. Pukla im je guma. I možete misliti sad, rezervnu gumu naravno nemaju. Treba izvršiti opravku između 2 sela na teritoriji gde nikog ne poznaju uglavnom, gde žive Slovenci, gde nema kao danas automehaničarskih ovih vulkanizera. To je trajalo punih sat vremena. Gumu su na kraju popravili, onu staru, nekako su na njoj uspeli da stignu do mesta Šentpeter. Tada se to zvalo mesto Pivka. Moram reći da su komunisti većinu tih malih mesta u Sloveniji 45. godinama po okončanju Drugog svjetskog rata menjali. Oni su u mestu Pivka ili Šentpeter bili negde, iako je to samo 20 km od Ilirske Bistrice, zbog tog gumi defekta tek negde pred 18 sati. U selu Pivka bio je stacioniran drugi puk Srpskog dobrovoljačkog korpusa. On je tada bio u akciji na Kupi. Međutim, tu se i dalje nalazilo njegovo sedište. Tu su bili ljudi, mi ih posle u vojsci zovemo poštedari, ljudi koji su bili bolesni, znači, koji su ležali od nekih, da kažemo, prehlada, bilo je straže. I postoje telefonski dogovor između Dimitrija Ljotića i njegovog brata Jaše, da se oni nađu u Pivki, da se tu još nešto izdogovaraju, predaju određenu dokumentaciju da bi Ljotić brzo nastavio put. I Ljotić se, znači, tu negdje oko 18 sati uputio, ispred kasarne su se parkirali, uputio se unutra. Tamo je dobio informaciju da je Jakov Ljotić napustio Pivku, da nije u gradu. Nije bilo najjasnije gde se nalazi. Najbliži grad tom mestu je Postojna, gde takođe postoji dobrovoljačka jedinica, pa je Dimitrij Ljotić s pravom pretpostavio da se njegov brat nalazi tamo. Uspostavljena je telefonska veza, našli su Jakova da se javi na telefon i tu je dogovoreno da se usput braća Ljotići sretnu i završe to dogovoreno što je trebalo da bude završeno u kasarni u Pivki. Kaže Lunja da je najmanje pola sata izgubljeno u tim telefonskim razgovorima, odlaskom. Oni su svi uglavnom, mada to sad ne pija, Lunja je pušio. On je ispušio 3 cigarete, pa samo 3 cigarete da je ispušio, onda možete da pretpostavite o kom se vremenu radi. U svakom slučaju, oko 18:30 Ljotić kreće severno ka Postojni. Međutim, oni ne dolaze u Postojnu. Negde oko 1,5 kilometra južno od Postojne, ovaj put od Pivke skreće na jednoj velikoj raskrsnici u levo prema mestu Ajdovčina. Tako da je Jakov došao na tu raskrsnicu i tu sačekao, koja je negde 7-8 km severno od Pivke, sačekao brata Dimitrija. Objašnjenje zašto je Jakov tu radio je odmah dobijeno. On je otišao u Pivku po dukate, određenu
određenu, tako da kažem, materijalnu vrednost koju je imao nameru da preda Ljotiću kako bi on to dao patrijarhu za put. Osim toga, naravno, tu su bili spremni i ovi, kako se zovu, dokumenti o kojima je malo pre pričano. I to putovanje je sigurno bilo negde do 19 sati. Treba znati da sve vreme oni jesu popravili gumu, ali idu vrlo sporo. I taj sam automobil, ako ste gledali maratonce, kad kažu idem do daske 30 na sat. Znači, to je vreme nekoliko godina posle toga. Automobili nisu bili dobri, a putevi su bili još lošiji. Sa te raskrsnice, kažu, su krenuli ka Ajdovčini negde oko 19 sati 15 minuta. To mesto raskrsnice je selo Raketnik. Od sela Raketnik do Ajdovščine udaljenost je oko 35 kilometara. Tamo kaže Jaša da je negde pred 21 sat da su stigli do Ajdovščine. Nisu ulazili u grad, već su južno trebali da nastave put, ali su tu naleteli na patrolu koja ih je zaustavila, to su bili slovenački domobranci. Na ovoj deonici uhvatio ih je mrak. Čak Lunja spominje da su, živi su ljudi. Na tom putu, čak i stajali, napravili odmor zbog nekih fizioloških potreba i tada je već i u samom automobilu dolazilo do razgovora u kojima je konstatovano da oni dosta kasne. Da ih je mrak uhvatio da nije baš Živadinović idealan vozač zbog svoje dioptrije za takav vid vožnje. To su potvrđivali i na svoj način i Lunja i Saračević. Jedino Ljotić nije nikakve argumente želeo da prihvati, osim onoga da postoji dogovor da oni toga dana stignu, i on je želeo da se tog dogovora drži i da ga ispoštuje. Kao što rekoh, na toj raskrsnici južno od Ajdovščine patrola slovenačkih domobranaca je zaustavila, naravno i legitimisala, verovatno, moja je pretpostavka, da su oni imali informaciju da će delegacija proći, ali to je domen sada teorija koje ne moraju biti tačne. U svakom slučaju, domobranci po saznanju ko je u automobilu izvestili su Ljotića da su prethodnih dana i tog dana, znači u vreme dnevne svetlosti, primećene određene partizanske grupe kako prelaze put. Što je značilo da njihov boravak, transport tu nije bio bezbedan. Predloženo im je, s čime su se uglavnom, intimno, svi ostali putnici u automobilu složili, da se prenoći u Ajdovščini i da im slovenački domobranci ranim jutrom omoguće ne samo bezbedan put, već i vojnu pratnju svojim nekim prevoznim sredstvima kao podrškom do Gorice. Dimitrije Ljotić, to već može da se pročita i u raznim drugim dokumentima, je odbio i rekao da, kao što je taj mladi oficir Slovenac imao naređenje da tu legitimiš radi, da on ima naređenje da stigne tamo i da će on to naređenje da izvrši. Nije nikakvo ubeđivanje pomoglo i put je nastavljen. Međutim, ipak su oni ovo upozorenje shvatili ozbiljno, naravno. Radilo se o njihovoj bezbednosti. Po izlasku iz tog osvetljenog dela Ajdovščine, oni su ugasili farove. Isključili su ih. Da ne privlače pažnju bilo kome. To je dodatno na nepoznatom terenu otežalo vožnju vozaču Živadinoviću i dešavalo se da se
u pojedinim momentima na krivinama zaškripe kola, da se podigne prašina, da se podigne onaj šljunak koji je bio oivičen tadašnjim putevima kako su oni izgledali. Prvobitne šale i Dimitrija Ljotića, da on neće izvući živu glavu kako ovaj vozi, i drugih ljudi koji su sedeli, već više nisu bile šale, nego upozorenja. Pa je Lunja Lazarević u jednom trenutku, koji je sedeo, to nisam rekao, raspored. Znači, vozač Živadinović je, naravno, pored njega suvozač Lunja Lazarević. Iza vozača Živadinovića je Saračević, a iza Lunje je Dimitrije Ljotić. I sad, Lunja je sa sobom nosio šmajser, što bi se reklo, MP40. I on je bio uvek njemu na krilu. On je bukvalno bio i neka vrsta vojnog obezbeđenja ovoga mini transporta. Lunja je u jednom trenutku počeo da traži da on vozi, pošto je bio dobar vozač. Jer je bilo očigledno da može da se napravi problem. U 2 navrata zamalo nisu pobili neke Slovence, bicikliste, civile na putu. Komentarisalo se stalno u automobilu da može da se desi neka. Noć je bila oblačna, nije bilo mesečine. Znači, ništa se živo ne vidi. To je sve presekao Dimitrije Ljotić i rekao Živadinoviću da vozi i da se prekine sa tom pričom oko menjanja vozača. Tako je i bilo. Sada taj put od 7-8 kilometara zapadno od Ajdovčine do tog kobnog mesta, neki ljudi tako doživljavaju u priči kao neku pustaru. A to nije tačno. Automobil je prošao kroz 2 slovenačka sela. Tako put prolazi. I na samom izlasku fotografije sa mesta pokazuju kao neku pustaru, a najbliže kuće su na koju 100 metara iza njih. Oni samo što su napustili selo Dobravlje i uputili se dalje na zapad. Od sela Dobravlje oni su naišli na rečicu. U toponimima je rečica, za naše shvatanja mi to možemo samo reći da je potok. Ali dobro, taj potok ima svoje ime. Koščivec. Na tom mostu Koščivec je, na tom potoku je postojao most. Savezničkim bombardovanjem on je srušen. Što je tih dana bila, naravno, svakodnevna pojava. Zapadni saveznici su pokušavali da uspore kretanje ljudi, vojno kretanje, znači, pre svega Nemaca, pa je onda i to bilo logično. Tu se desila ta tragedija u kojoj je Dimitrije Ljotić na licu mesta preminuo. Vozač Živadinović je pretrpeo teške povrede i nedugo zatim on je podlegao tim povredama. Preostala dvojica su preživjeli na način sledeći. Jovan Saračić je izašao bukvalno nepovređen, što je logično, on je sedeo iza vozača. Znate da je to u principu i najbezbednije mesto. A Lunja Lazarević na najnebezbednije mesto izgleda je ispao, jer se ne seća te pojedinosti. Ugruvan je, imao je i poderotine i konvulzije izgleda. Seća se da ga je Saračević izvlačio, seća se u polusvesti da je pitao za Dimitrija Ljotića i da je dobio odgovor da ovaj više nije živ. Nikog nije bilo tokom noći. Tek u ranim jutarnjim satima se tu sad nešto dešava. Zašto je ova priča bitna? Postoje sada neke naknadne priče. Da je pogibija Dimitrija Ljotića, da to nije puka saobraćajna nesreća koja je, sticajem nesrećnih okolnosti se desila, već da je to bio planirani atentat. Da su određeni ravnogorski elementi bili na nekoj uzvišici
da su znali da će Dimitrij Ljotić da prođe, da su neko kamenje koje je bilo obeleženo da se ne ode na to mesto pogibelji, već da se zaobiđe, da su oni to manevrisanjem preusmeravali i da je to uzrok smrti. Prvo treba znati, taj put više nije u upotrebi. Igrom slučaja, to se ovako vidi, znači, pored njega, koji je ugašen, može se proći, ali nema nikakvu upotrebnu vrednost sada, je prošao regionalni put koji ima bukvalno u našim nekim standardima i elemente autoputa. Tako da je on ovako i prigušen. Sam potok je nekako kanalisan i više nije potok, on je neki kanal za poljoprivrednike. Znači, decenije su prošle. Ali se reljef nije menjao. A on izgleda ovako. Znači, Dobravlje je selo na nadmorskoj visini od 113 metara. Red veličine Smederevo, jedna od najnižih tačaka Srbije, je na 79. Prvo uzvišenje je na 4 km i to malo jače uzvišenje. Ako se podsjetimo već rečenog da je automobil vozio bez farova, da je noć bila oblačna, bez mesečine, da su izašli iz naseljenog mesta 200 metara, 300 metara od poslednje kuće, koja je na krivini. Dolazi rekonstrukcija da su takvo vozilo, bez farova, nenajavljeno, u kašnjenu možda 6-7 sati, na nekom brdu koje ne postoji bliže od možda 700-800 metara, da bi se tako opisao, po mrklom mraku, neki specijalci, sa meni dragim znakom na kapi, kroz crnu pomračinu protrčali i kamenje premestili tako da ga vrate na mesto, a ne mogu da ga nađu na 3 metra bez baterijske lampe. Kome je trebala ta priča? Trebala je, veze sa životom nema. I samo može da, osim što je netačna, svako ko želi može da ode na licu mesta i da prvo potraži to brdo. Pa da se popne na to brdo, pa da vidi da li može preko dana u patikama, trkom, da stigne do tog mesta gde je bio put. Pod uslovom neka automobil vozi 30 na sat. Nema od toga ništa. Ali ja neću dalje da pričam o tome. Ovo je sasvim dovoljno razumnim ljudima da shvate da nijedan brat ravnogorac u posljednjim danima rata nije imao pametnija posla nego da radi takve stvari. U isto vreme, primorski odred kapetana Đakovića je bio krajnje levo cilo operativne grupe na Kupi. Držalo bok drugom srpskom dobrovoljačkom puku, Marislava Petrovića. Da ne ulazim u neke dalje finese. Ostalo je već istorija. Upravo četnici Dinarske divizije, koji su bili najbliži po saznanju, jer pazite, ljudi, kao što sam vam rekao, čak i noću su tu civili biciklisti funkcionisali. U ranim jutarnjim satima već su i civili znali. Obaveštena je Dovština, četnici su pritekli u pomoć. Šta su mogli da pomogu? Nisu mogli ništa da pomogu. Čovjek je poginuo, ovaj je već bio u bolnici, ali su se tu našli, izvučen je taj automobil. Postoje, ja znam, za 3 fotografije tog, gde se vidi da je udes upravo i nikako drugačije bio čeonim udarom, zakucavanjem sa visine. Telo, posmrtni ostaci Dimitrija Ljotića su preneseni upravo tamo. Znate da je vladika Nikolaj držao tu posmrtnu besedu, za koju čak i pojedinci imaju hrabrosti da tvrde da je čak i ona falsifikovana, jer ko bi kao tako brzo hvatao beleške.
4 su hvatala beleške. A taj koji to tvrdi nema veze sa stenografijom. Eto, moja malenkost je čak završila tu srednju pravno-birotehničku školu igrom slučaja i o tome pomalo nešto znam. Da to uopšte nije problematično. Ako je neka reč izvrnuta, smisao sigurno nije. Na kraju krajeva to je odštampano. I u godinama posle rata i za vreme tih godina života našega svetoga vladike moglo je doći do demanta. Naravno nije došlo do demanta. Vi znate i da bi sam vojvoda Đujić, koji je doživeo sjajnu starost, mogao da kaže da to nije tačno. Niko iz te generacije se tome nije usprotivio. A i zašto bi? Kada se zna da su, čiji je bio prvi venac, ko je poslao telegram, nema potrebe da se više oko toga bilo kakva priča govori, osim da se upravo istakne ta bratska ljubav između dobrovoljaca i četnika koji su se nalazili na tom terenu. Sve ostalo u tim kasnijim godinama je poznato. Mi se nalazimo na grobu u kome su pohranjeni ostaci sledećeg predsjednika Narodnog pokreta Zbor i brata Dimitrijevog Jakova, koji je na toj funkciji u emigraciji likvidiran 1974. godine od bespogovorno, bezbedonosnih organa tadašnje komunističke Jugoslavije. Možemo licitirati i o izvršiocima, ali ovo nije tema. Nalazimo se na grobu čoveka koji je kao star, možda sa preko 80 i nešto godina, bio udavljen u svom stanu. Fizički nejak, a Smederevcima nepoznato, prvi pilot vojni u našoj istoriji grada. Zato je i najbolje o posljednjem danu čoveka koji je obnovio ovaj grad ispričati upravo na ovom mestu. I opet se osvrnuti na neverovatnu obnovu Smedereva u danima kada je to bilo izuzetno teško i kada je prvi posleratni hroničar čak 1947. godine morao da konstatuje, i tako je i nazvana knjiga moga kolege, Smederevo je bilo dobro obnovljeno. To su reči koje su napisane 1947. godine. I to je neoboriva činjenica. I za nas, osim crkve Uspenija Presvete Bogorodice, za koju kažu da je iz 15. nije to tema, nalazi se spomen kosturnica. Ljudi koji su stradali. Izvanredni komesarijat nije mogao njima da vrati život, ali je mogao da građanima Smedereva do kraja 1941. ponudi rešenje koje je ispunjeno da se svi mogu nadati prezimljenju zime 1941. na 1942. u uslovima dostojnim čoveka, a to znači sa krovom nad glavom. Osim toga, nijedna okupacija nije slatka, ali u Smederevu je uvek bilo hrane. U smederevskim selima je uvek bilo hrane ukoliko komunisti nisu palili drešove. Znači, tamo gde nisu, tamo nam deca nisu bila gladna. A u gradu se, osim te eksplozije i povrh svega, našlo da se prehrani 500 izbegličke dece, siročića iz NDH. Zato govorimo na ovom mestu o ovom čoveku. Može se govoriti o kolaboraciji, ali bi to nas odvelo u neku drugu temu.
Može se govoriti o kolaboraciji Miloša Obrenovića, Stefana Lazarevića, jedan svetac, a drugi izdajnik. Dobro. Pre nekoliko godina posmrtni ostaci Jakova Ljotića i njegove supruge Dare prebačeni su u grobnicu. Posmrtni ostaci Dimitrija Ljotića su smešteni u jednu privatnu grobnicu na groblju u Novoj Gorici. I tamo se nalaze i dalje. Ili se možda i ne nalaze. I o tome ćemo nekad pričati. Do tada, neka ova spomen grobnica, spomen zato što je spomen na celu tu porodicu ljudi koji su ovo Smederevo gradili od prvog srpskog ustanka, bude mesto sećanja ne samo na Dimitrija Ljotića, nego na sve ljude koji su imali hrabrosti da bilo kakav drugi ideal stave po strani, a ideal pomoći po svaku cenu i po svaku žrtvu svome narodu stave na prvo mesto. Mrtvi niste, o druzi mili, još se čuje vaš gromki glas, vaš duh silni u nama živi, vaša duša lebdi između nas. Vi ste pošli učitelju svome, a u težak i krvavi boj i za našu lepu miso zbora vi ste dali mlađan život svoj. A kad dođe do sudnjega časa i poslednju reč kad dade Bog, svi će znati da ste hrabro pali za slobodu i za kralja svog. Počivajte, druzi, sad u miru, vaše delo nastavljamo mi, a slobode kada danak sine, steg pobede nosit ćete vi. A slobode kada danak sine, steg pobede nosit